Wada municipality kwa miaka 5 na kithurano kiki nene aremereria mwata ubunge bogesio kya ubunge kya North IMENTI kuroki niwe munini wa speaker ndeni ya bunge ya Meru na kirono romwanyeru ainende tulimureka rugendo rwa Elias Murega na ututharire gitumi kyake kya kwenda giti kya ubunge na kinyomba ni bokie ya MCA Murega wa Charity na Ronoro. Hapa makutano tuna vijana wa mkokoteni, besi yao ni pale. Elias Murega MCA wa municipality ni muchiaro wa itorade ya mugutano wa municipality na ni mtu wa chiari muchejo tego chiomba. Nchiariria mugutano antugeta wakakanatene zara mainge ya izekene nonto bwa urugi bwa nchobi na pedrin drugs, lakini tuwakulira mazingira jau mamia gyaka ya mpempe umugutano tokwe mugutano. Murega na thomere na thina mwanka arakinya akithomuke yawe gyankathi ya iguru na ria ekirwe thombe ya urigitani na akirigirwa kurekeria ria ya watho orua gweta university ndethro ndi student leader na rira ndareaza kemi university ka Methodist yonde university Methodist mbethiritwe ndi chairman wao na ito influencer amantu za maingi kwena scholarship ya kimunda scholarship twambiririe sport kwena inya go champion light chiaritoa na kuona welfare aritoe kwa address both kire aza school chieto na inya arage senate aratwethara tweba representa Mumeru augire mutongeria gachiaragwa na mugambi atemenairo akwaga kinyanyuma ya Murega guchiarwo muchejo tego chiomba na arakorokera mathina mitaene ya mabanda nkonga na njota yao ya utongeria ni ambiriria kuthara mwakene jwangiri 2013 araromba gite kya MCA wa municipality kure itingane no indi nyumene arojuria kajuga kawe mwereru ithuranone bia ngiri 2017 na aria athuiriwe ta MCA na aria atungatire kwa gita gagipindi kia miaka 5 nandi nderere gutethanirie na antu na community na inya utochinda nawe indare PO personal assistant na platform ira ni ntetherie ku network nyaku bwega na Quran skills inge managerial na leadership na ntetheria 2017 kwithirwa ndena kagitaga rais mono gakuromba kura na mpumba guchinda. Murega na tutirite akariba wandi yawe amwe na Ameru bari bonde gukurukira ndwaria mwanya ndene ya mbunge ya Meru awindetere ndarobe through the same county government kire county assembly through budget and ensure budget egwekurwe gwaka modern views no geta kinoru geta muguta no geta tasks ibiombete gwakwa i county government through kurobe gwakwa na inya thoko modern yomba gwakwa thirikari through Kenya era tweta Kenya support program ira yombete kwithirwa at least ege support inya i World Bank at the same ndamberia ICD center enjero ala kongwa cheke a new one ira ithiritwe twakite kirasi twaka library twaka kitchen na twaka bioro eze nera ndera antu beta kuraza twana tutununu distant nene bagechwa kithomo gitoro kana mwito mwiro ndakauga tigate a center na ngiaka center izi indenda mbere magukaria bithaka bya mwingi ikenda bitikethirwa bikigirabwa kwina mantu za maingi zegie nazo gukaria antu aza municipality ikenda batikomba kwithirwa bechumbura wa thirikari iria bateri go facilitate ira twita environment yenjege kugita biashara andi baigitwe sauti ekwa mukario aza ngitetera itha okas ngitetera mama mboga ngitetera antu babonde bagwita ira twita SMEs kinoru dispensary itumbete o miaka na ithiro complete kireterete ikuo gwikirwa itanda na kugitero incinerator na kitchen ikenda ithiro ifure function utongeria bwa Murega butari bwa gukarira mwari mwenamo ende na atonganire na itinge kathomba mwanka kinya kweberwa gitene kya munini wa speaker kwa gita akamia kairi. In fact ndasavete less than 1 year na ndengo for 2 years ndethiro antigitene kiria na ethiro a challenge muno at a personal level onto there were so many commitment yani ndarende ku committee ikenda mbithiro ndina personal development lakini tengi ombeka nonto already no gitro muchara no ingero ge committees nyingi na miaka era ire ndethiro ndi backbencher lakini bitandigeria kuendelea go champion kire welfare mukaji
wa Meru, especially kiri kurwira mantu za ithaka. Amwe na mathina ajaja jonthe Murega nonenie wiru bwa gukamata mathina ja kariba no IMENTI thurano-ini bia mweri jwa 8 mwaka jo niu akaja chwira ntaira ya gotora. Economic policies itikurukairwo in the county assembly that is a scheduled function in national government, na nkomba kuona nafasi I can contribute nontu kira twagitie kiri Kenya na North IMENTI mono is strong representation kiri national parliament. Jara maingi tuthuganagia mubunge ngugiawe ni mantu a CDF kwenja vioro skuru waka irasi na kwetha na basari, but kwena more to a MP than just a CDF. Iripotera nteto chia wero deako adietoa ni mwirigi wacharite.